Dozvolite mi da vam čestitam 1. maj, praznik radnog naroda Socijalističke Jugoslavije. Živjeli! Danas ćemo se zajedno uputiti na nostalgično putovanje u vremena kada 1. maj u Jugoslaviji nije bio samo neradan dan, već praznik srca, ponosa i zajedništva. Za mnoge je to bio dan kada su zaplamteli logorski plamenovi u prirodi i u dušama ljudi. Prisjetit ćemo se kako se slavlje razvijalo, kakav je značaj imalo i zašto nam taj dan i danas toliko znači. Istorijsko porijeklo 1. maja. Iako je praznik rada imao značajnu ulogu u komunističkim sistemima, njegovi počeci potiču iz radničkog pokreta u Sjedinjenim Američkim Državama u 19. vijeku. Godine 1886. u Čikagu su održane demonstracije na kojima su radnici zahtijevali 8-časovno radno vrijeme. Te demonstracije su se tragično završile Haymarket masakrom. Praznik rada je prvi put obilježen 1890. godine nakon što je prvi kongres druge internacionale u Parizu jula 1889. godine odlučio da se 1. maj slavi kao praznik radničke solidarnosti. Zvanično, 1. maj je proglašen državnim praznikom u Novoj Jugoslaviji, tačnije 1948. godine. Od 1955. godine u Jugoslaviji se praznovalo čak 2 dana. U tom kontekstu, 1. maj se iz dana sjećanja preobrazio u simbol radničkih prava, ponosa i jedinstva radničke klase. 1. maj u socijalističkoj Jugoslaviji. U socijalističkoj Jugoslaviji 1. maj je postao jedan od najvažnijih praznika. Nije to bio samo praznik rada, već praznik sistema, radničkog samoupravljanja i zajedništva. Svake godine slavlje je počinjalo urankom, tradicionalnim okupljanjem još u noći, kada su kraj logorskih vatri odjekivali zvuci harmonike, miris pečenog mesa i pjesma porodice, komšija, kolega. Svuda su bila prepuna mjesta ljudi koji su se veselili, a crveni karanfili su krasili revera. Nataša iz Slovenije kaže: sjećam se kako smo kao djeca ustajali još prije svitanja da bismo sa porodicom uhvatili sindikalni autobus za Bohinj. Mama je u cegeri spakovala kuhana jaja, salamu, hljeb i flašu kokte, kao i nekoliko litara vina. Tata je nosio harmoniku i na toj livadi, pored logorske vatre, zaista smo osjećali da nešto značimo. Svi smo bili dio nečeg zajedničkog, jednog jedinog ritma narodne države. Parade u gradovima bile su veličanstvene. Radnici, vojnici, pioniri, svi su marširali pod crvenim zastavama sa transparentima na kojima je pisalo 8 sati rada, 8 sati odmora, 8 sati zabave i portretima druga Tita. Sa balkona su viorile zastave, iz zvučnika je odjekivala svečana muzika, a iz prozora su leteli konfeti. Ljudi su pozdravljali povorke, skandirali parole i nosili crvene karanfile. Ulice su odzvanjale pjesmama kao što je Da nam živi, živi rad. Praznik je imao i političku dimenziju. Bio je izraz pripadnosti socijalističkoj ideologiji, odanosti Titovom putu, simbol društvenog jedinstva svih naroda i narodnosti Jugoslavije. Toga dana nije bilo važno koje si nacionalnosti, bio si Jugosloven. Običaj i dešavanja. Proslava 1. maja bila je uvijek višeslojna, od zvaničnog do intimnog.
Prvomajski uranci počinjali su još dan ranije. Palili su se krijesovi oko kojih su se okupljali stari i mladi. Harmonikaš bi zasvirao, ljudi su pjevali i igrali. Na dan praznika održavale su se parade, kulturne manifestacije, sportska takmičenja i nastupi folklornih ansambala. U preduzećima su se dodjeljivala priznanja najboljim radnicima. Djeca su crtala crteže na temu rada i mira, koje su potom izlagali u školskim hodnicima. U većim gradovima održavali su se javni govori na kojima su rukovodioci hvalili dostignuća radničke klase. I naravno, piknici. Ljudi iz grada su ujutro napuštali svoje blokovske četvrti i razilazili se u prirodu. U parkovima, pored rijeka i na planinama. Miris ćevapčića, dječji osmijeh radio se narodnom i zabavnom muzikom. Sve je bilo prožeto nekom toplom, zajedničkom atmosferom. Sindikalne organizacije su često organizovale autobuske izlete gdje su ljudi zajedno putovali u prirodu ili u obilazak neke znamenitosti. Sve je bilo prožeto duhom drugarstva, mišlju da svi zajedno radimo, gradimo i slavimo. Simbolika i značaj praznika. Maj je bio simbol, crvena zvijezda proljeća. To nije bio samo praznik rada, već i praznik dostojanstva. Tog dana ljudi su se podsjećali da je njihov trud cijenjen, da su oni stup društva. Praznik je jačao pripadnost i odanost sistemu, ali i veze među ljudima. Nije bio samo ideološki, bio je i emotivan. Radnici su bili ponosni. Djeca su osjećala da taj dan znači nešto veliko. Svaka proslava bila je dokaz da radnik nije sam, već da je dio nečega većeg. Simbolika 1. maja ogledala se i u umjetnosti, pjesmama i plakatima. Lik druga Tita bio je neodvojiv dio praznika, a njegovi govori su se prenosili na radiju i televiziji. Sve to stvaralo je atmosferu pripadnosti. Dozvolite mi da vam čestitam 1. maj, praznik radnog naroda Socijalističke Jugoslavije. Jednom rečju da bude novim generacijama bolje, koje će nam moći reći hvala našim predsima koji su nam to stvorili. Živjeli! Sjećanja i nostalgija. Danas mnogi kažu da takvih 1. majeva nema više, a zaista ima istine u tome. Nema više uranaka, nema više kolektivnih pohoda, nema više tog organskog narodnog slavlja. Ali u srcima ljudi koji su tada živjeli, ta sjećanja i dalje žive. Danas je 1. maj često samo neradan dan. I dalje se pale kresovi i organizuju zabave, ali čini se da je sve mnogo više usmjereno na komercijalu nego što je bilo nekada. Ipak, uz malo truda, malo sjećanja i zajedničkog duha možemo ga ponovo učiniti posebnim. Jer praznik rada nije samo podsjetnik na prava, već i na to koliko društvo može biti lijepo kada se okupi i veseli. Sjećanja na kresove, zvuk harmonike i crvene karanfile ne smiju ostati samo u arhivima, već u našim srcima i dijelima. Hvala vam što ste pogledali ovaj video o proslavi 1. maja u Jugoslaviji. Nadam se da sam vam barem na trenutak prizvao na osjećaj topline, porodice i ponosa koji smo nekada svi osjećali. Maj je bio više od praznika rada. Bio je praznik srca. Dan kada smo svi postajali dio jedne iste porodice pod plavim nebom i jugoslovenskom zastavom. U komentarima napišite kako ste vi slavili 1. maj. Da li ste išli na uranke? Da li ste palili kresove? Koje uspomene nosite sa sobom? Koja jela ste pripremali? Koje pjesme su se pjevale? Koja mjesta su vam ostala u srcu? Ne zaboravite da se pretplatite na kanal, kliknete sviđa mi se i podijelite video sa drugim nostalgičarima. Neka nas duh 1. maja spaja i danas. Vidimo se u sljedećem videu. Neka živi 1. maj, praznik rada, solidarnosti i iskrene radosti.